Hi guys, let's attend umemulo nomembeso ka-anti kamngani wami. Lana-ke I was prepping izitsha because they had asked me ukuthi ngibasize ngokubenzela ufishi nenkukhu. Ngifutha-ke le spray, mawusazi le spray asinamngani, mawuzela nje ngobuso uzokhohlela nje. If you move here I was preparing ufish wami ngukhothi nanani ukuze uzokwazi ungena kwi-deep fryer. And ningadidwe ilanga la guys, ngavuka ngo-5 ekuseni, ngo-5 nje. But mawuceliwe ukuthi wenze into guys, keep nje ikhono lakho kube ngathi uzenzela wena. Niyayibona kodwa imisebenzi yami, niyabona ukuthi indaba ngangicela ukuthi ngisize qhube kanje ngithathe kancane. Lana-ke sengiyagunda lapho ngilate othula mangicabanga isikhathi. Ngilate isicefe nje angibhizi ngiyihaxaza nje. Niyabona kodwa ukuthi hayi ngoba usuku umumbi lighting nje ongakayazi ukuthi ibheke ngakuphi noma ikuphi nendawo. Khuleka akekho umumbi kuthina Njabe sengishilo ukuthi safika late so isicawini azange sisikhave, but ngathatha ama-video ke from abantu ababesesicawini, isicawu lesi sahamba kanje. Nango-ke setele phela usisithobeka wakhetha phela usisi. Hayi enzani siphelezele nina. Enzani amapleti-ke lawo, hayi ukuthi amasaladi sasingawathandi noma engekho, but safika late. So uma ufike late uyazi uthobela umthetho. Yabona-ke le department mayingaphethwe yimina azi ukuthi umcimbi wakho khona into wrong ngawo. Le department nje mayingekho ngingekho kuyona khona into wrong ngomcimbi wakho. Nangu-ke umngani wami guys ukhathele isicefe. Yaphela kanjalo-ke usuku lethu ngey'nsizwa sezenza ey'dume ngazo.